Kore ke hufanga mohenga hi talfatapu ko tope fa o atu mei fareni ka ata mo e fainga mari e goni ke hoko atu e tau polokalama tufunga fonua alo au ke kore ke hufatapu atu ki apina kia ho eiki ka ma hata kilotu kia pe foki a hata fonua kia tite modol ko tope ka inga tonga o kuwa o atu kia ai ui koeni tufunga fonua halo au o whahoko atu pe meheni i he monite kotoa pe pia ku kore ke mawhamalu atu he ngahi tala whatapu kotoa pe whatango pe ku ongole rei atu ki apina ai whahoha a koene ku atu i he hoatani pia ke tau inasi kotoa i he polokalama o kamanaki ke mawhahoko pa mo e Palofesa i ahoni ko whiawhia pe hoke ke i taitai le rei Palofesa to ke ta Siosiua Lafitani ma aloe mau taimi pa matuk taimi ke tau polokalama TUFUNGA FONUA alo au pea ku whatawange pe hoko e polokalama e ahoni pea moi ka hau hoko mai ko hame aia ke tau whea ka aki ai i he ngahi polokalama ko ia ka hoko mai o whapea ku rere mea kotoa pe mi Australiana pea malomo e tau mau e hoatani Palofesa malo e tau mau hoata ko ni Silvestonga pea tau ko ngā whawhetai kotoa be, hangi koe whawhelo aki, pia mo e whakatapu ko ke whai, o whawhetai be e tau wau mai ki he momeniti, pe mga e a koe ni, pia kau whiawhia ke i mau, ngai whangamare, ke tau wahe ai mo tau kāinga, ngai whakaukau he iro nā toko ni ke te kinau tōru, pia tau whetaponi ake ai maha a tau tōru lele mahalo. Ko ia, Palofesa ko tui ko osi mahino ai ngai tūkunga kotoa, i he wike ko osi nā tā
kamata pe ta tala te wai he ta proklama he ta uni na ta foki o kamata mai me ngahi issue for politikare I tonga ta tau te fito ki he vote of no confidence mo ngahi proklama ko ia I he ahoni foki na ta whaha ki he kakai te ta kamata I he ahoni I he proklama ko ia te ta foki o tala noa ki he tau konistutoni aia ko kore ka te koe ke te kataki mua ka ta whakahoko mua ha tala noa he kumatua ki mahu inga au pito foki ai konistutone I he anga koe tau tuu o se atu foki a separation of powers ka koe konistutone ko tuku lawa ilo ipe whako tau ka inga ko tonga ko pure anga whakatui whakakonistutone pe pehe toko lahi na e whai li riu he wafi hongo fulu pe a tānaki atu pe whakatemo ka lati ai ka koe ke asi whaka-ofisiari hono tohi I ka una ui pe koe pure anga whakatui whakakonistutone whakatemo ka lati ko tui koe mahu inga ia konistutone pe ko kore tu mua Palofesa ke kamata mai mua hano talanoa mo hano whamala ala mai ai konistutone ke kamata ake ta polokalama koe ni he tauni Aloha Bito, koe ta mai ni ke ka venga mahuinga a Pito pe ka kamata aki ai fo ilea pe koe tohi pe koe tefte I whakaukau ai ko iloa koe konistutone ka koe ai ngahi mea te uwhenga ke u lawe ke ai he ta kamata atu koe ni he ilo na ato mahino ange ai whakaukau e konistutone koe tuu koe ai whakaukau e tolu mahu inga I he tuku au mai ai mo ui e whainga tangata pe mo pe he whoki tau te whito ke tunga wha politikare o kia mea koe ulungaanga koe ngahi moholare koe ngahi ulungaanga wha whanua koe mea koe lao koe rewa mea koe konistutone aia koe tolu koe niu kuhange koe whakaukau koe o e tolu tahai otua koe taha kehe o kunau tuu kehe ka o kunau whikau aki pe kone hako historia o ikai ke whaalawa e taha ke rere pe ia te ia o ikai whakakau ai taha pe koe ongo ua koe utoi ke iaha mea ea koe lere ai mea koe konistutone o ta iaha lao pe mo ngai mo lare koe kia mea koe lere mo lare ta iaha lao mo konistutone aia e whai atu e talanoa e ma uia ke whamahino e umea koe a e u whai fio koe ia koe taha koe konistutone la amo e mo lare malawa ke tohi e tonga pe malawa ke ikai tohi na koe tau whoki koe ki mo iu mahu inga au Pito he na tau hau tau tolu ia nai ai u whakaukau ia malawa ke ui koe whakaukau whakonistutone kana kai ke tohi na iai mo u lao tau whatonga e hanga tonu whoke loa koe lao kau tonu whoke fono koe whoi rea koe na tau ngā aki I he tau tuku whaharo whatonga koe whoi rea koe fono pia koe rewa pia moe ulunganga whafonua pia kui koe molare aia na e ikai ke tohi lao konistutone ka te utoe whamatala whaigike pia rewa moe molare moe lao moe konistutone na e tohi kone hau koe tupu au historia tangata o kamata rewa ke tau ngā unu me I he tae tohi ki he tohi. Na e maau pe ai tae tohi ia. Ka na e whaamalawa ke whaafere keu. O hinga he koe ngai whakaukau pe na e whai pe ki he tau mao pe mono tuku whaholo me ngutu. Tala tuku ngutu. Ka koe ngahi mea ia e hulu mo ia ke mahino anu. Aia koe hae konistutone, he uhinga ia e taha. Koe konistutone ko hangahi te whito I whakaukau, pe ko te whito I whakaukau pe e taha. Oku whakamaunga ki ai, a hono whakalere ha whanua, whakaurungaanga, whakapolitikare, whakasosiare, whakalotu, pea o kuikai ko uhinga pe ki he whanua whakaluku fua ka kuto iai pe ai ngahi te whito I whakaukau pe koha ni ihi whakakaukau I he loto kulupu pe koe hae lotu pe
koe ha e whahinga kulupu ko ia, pe koe kulupu wha sosiale, wha politikare, pe koe wha ekonomika. Ai o malawa ke ai ko nistu tone, koe whakakau pe, o tāno ai ni tau ora ke ai tai tohi. Koi. I whanua whalofua pe pehe ke ngai kulupu. Pe koe rewa no lao, sai koe ha rewa lao, i tau pehe koe uhinga whaasi i eni, pe koe uhinga whaala, koe hai tau whainga. Koe ha rewa lao, koe ngai tūtu uni ia, o ku tau mui ki ai. I e tau no fo, ka oku whao e ngahi tūtu uni, o whakatatau ke fo i te whito i whakaukau koe, oku pehe koe ko nistu tone, pe malawa pe koe world view i he ui whapaparangi. Hai apa, koe rewa mohono ngahi tau tea, ka pao hei kai ke tau mui ki ai, tau nere pene he lao mo ko nistu tone mo morare tai toi. Pea koe la oia. Koe harewa pe koe fono. Koe harewa mō lare. Koe mō lare koe ngahi urunga o ne tala mai o kulelei e mea koe. Kapau koe mea koe au kai ke lelei. Hei kai ke la uia koe urunga whafonua ke tau mui ki ai. Pe uia koe urunga kai wha mō lare. Hei kai whafonua kai ke tau tari. Koe. Ka ku whau pea whau tau alu. Ange koe tau alu me fuai moa ke fu moa, pa tau foku me fu moa ke fuai moa. Upe he. Sai, kone tu ui. Ta kone uhinga koe a ta e tohi koe a lao koni sūtone mo la re i he ku whamatala koe. Na i kai kia hawhonua e ma manna na i kai aha nau koni sūtone manau lao, manau mo la re e tonga. Neongo na i ke ngai whakaukau na tau, whikawaki ai whamamanna. Tau katoa ki tau tōna tau maa ia i tau mea pehe. Sai, koe ne hao koe ke he tohi, koe fu i tala noa ia un ne whakawhai ke he ilahi tau koa. Koe. Kai ke i tala noa ngutu pe, hange tau pehe, tau whatata. Ka pau koe tau konistu tōnea, tau tōrua, tau ai pe i tōnga. I he tae tohi. Koe tau te whito i whakaukau koe pehe. Mahu i ngānge, ai whatongia i he mo ui. Te koe mate maatonga no whakarea ta. Mau inga ange ai whai whai lau i o kawa o nau a whewanga mo whewhawa ai whai tala noa mau inga ko ia. Mau inga ange ia i he mo ui a kawa. Ai koe whai whakaukau ko ia e malawa he uhinga koe ni ki tau ui koe koni stūtone. Koe whai te whito i tui o kune hanga o tataki pia whakamau ki ai anga ko toa pe urunga anga whakamolare o ngahi tūtūni whakai whono he mo ui ka kai tō ngana e nofo ia i he whoi mahu inga ange. Ai whatongia i he mo ui. Seke he ke mea koea. Ka kapau te tau wakai whakarerei ke tau ngahi urunga anga whakawhonua i ono a. O ku whakapatonu pe mo whakatonu tonu pe ki he whoi ka weinga u mahu inga ange whatongia i he mo ui. A e nia o kuke ia awha mai pe ai fo i tui ko ia whakakonisu tone tae tohi. Pia na ia irewa e tau ngahi whono i ono ahana e whau he ngahi haama kau tau la o whakatontonu pe ki ai. Pia irewa e tau ngahi urunga anga mō lare ki tau whai pe. Pia kapau he kai ke tau pehe i he urunga awha mō lare. Tau whihia he tutu uni ai whono pe koe lao. Tau te ai tau tolu he mau e whaikonisu tone. Aia koe ki hulu ia o kou whaamu ke mahina o pito pe oku asi ia e tonga ai whahinga whakakaukau kone o kou tānoa ke ai tohi mo e tae tohi i e whaahinga civilise ko toa pe pe whanā whotu mai pe paionia mai ngai civilise mo tu ana nau tohi o tau tolu nei ia pe tau whainga tohi, ange koe kupesi, kai i he whainga uhinga koe ni o e writing koe nei tō whahu mai. Ia koe nei hao koe tau tōru ki tō ngā, whamatala koe no kou whai ke konistu tōne, koe te whito i whakaukau, pe koe ngai te whito i whakaukau. Ki mua koe i he hū mai koe, ai karisteane pe moe kauesi te, senturi tā whitu tā wālu. Ia i be tau ngai te whito i whakaukau, whakonisu tone. Pena ia i pia moe tau whono, pe ia i moe tau ngahi o mahanga, pe mo lare. Kana i kai ke tohi, nei nofo pe
i tala o ngahi haa. Pena ane malawa pe e ia. Ko mea mahu inga koe whakaukau e koni sutone i he tono toi uhinga i ta. Ko ne malawa ke ne hanga puke ai mau ai fonua. Ta tau pe ko ia whahinga anga whakapōpula ia he koni sutone. Hange koe whakatātau pe he o ki whamamawhaia ki he kau taki. Ki whakasisi ki he kāinga. Tau pe he ki whamamawhaia ki he tui mo hoi ki ka whakasisi ki he kāinga. Koe whehui ke he ia. Koe whehui kau mahuinga ia he whakaukau e koni sutone tohi pe tae tohi. Koe ne malawa ke puke ai mau ai whanua pe koe hae whahinga whaunga o ngāwe aki. Pe koe whakapōpulai, pe koe whakalotoi, pe koe whahikeke, pe koe hāno whahinga whaunga. Ka pau ku malawa mau ai whanua. Pe i he tari whakakoni sutone koe koni sutone lele ia. Tau pe koe tohi, pe koe tae tohi. Aia koe ne ave ai whakaukau ia ko ia aku ave pea tatau au ki he lotu. Koe u lotu ko toa tau pehe koe lotu siu me tatau. Koe kamata mai e lotu siu ia, nei kai ke toha. Te hau rewa hano tala no apa pehe ko Moses na ne hanga fufua whai tohi. Ai fo i senesa iksel tos levitika no mi pe te vitalo no me. Pea kui aire vai e fo i whakaukau e hongo fulu. I whikau e hongo furu pehe, koe foi koni stuto ne ia e tonga, sige ke o mai whaitatako ia. Ko whi koni stuto ne i e puka i nima i puka. Koe whikau e hongo furu. Ka koe whikau e hongo furu, koe toi foi lao pe ia e foi hongo furu ko ia. Te koe lao ko ia o kui loto ai ngahi urunga ngā whakamolare. Upune whau e molare ai lao, pia whau e lao e koni stuto ne, pia tau foki mi he koni stuto ne lao. Koe tau whoki koe mehe koni suto ne ka pau koe ai ke i te whakaukau. Koe otua i tala noa, koe whi whakaukau ia koe o toi tapu. Pe koe puka i ni mai puka. Koe otua ko ia o kuha ana ai mea kotoa pe. Koe whi whakarea e ta. Whi koni suto ne whi idea koe whi whakaukau koe. Sai, koe whekaurewa hongo fulu. Ko ngā tutu uniko ia, ko ene hanga toko nia mo poupoua ai foi whakaukau koe o tua o ku pure au niupa ko ia kutuk mai me. Ia ko hoki tau toru ko hana. Ia koe tau sio koe ke ngāhi lao, pe koe ngāhi whekau e hongo furu, ngāhi tutu uni. Ko ngāhi uru ngāanga whamorare, oua te ke kaiha, sio? Kaiha ku ko. Koe oua te ke kaiha, ka pahe ka ke kaiha, ka ke tae kaiha, ko me e kui ko urunganga lelei, pa koe whehu ia kou tala noa kai molare, pe koe hae lelei, koe whehu ia koe a molare. Koe hae lelei, koe hae koe. Ka kutari mai ia, oua te ke kaiha. O te ke kaiha, te urunganga lelei, o kui whea ia, o ku whao ia he lao. Ko whea lao koe ia, o kui he koni suto ne koe whekau e hongofu. Pe koe puka i nima i puka isa. Ka tome se nes kia exotos levitika no te vitalo te italo no. O kuna hanga he ngahi tohi katoa ko ia pou i e foi whakaukau e koni stutone. Pea moe lao. Sai. Koe lao, ko tae whai ki ai, koe hana tau te. O pehe lao, koe lao ia ko no eri toi. Koe mōlare, ko tae whai ki ai, koe hana tau te. Ka koe ne hao koe ke he lao o ku maa opo ange, tau te whitonga pao ku toha. Pea o ku pehe. Toki whao mai ngahi toho ia ki mui. Ihe tu upe koe ai. E kuna ui foki hange koe. O ku tau ai foki e tonga, koe mea kumari e. O tau ai foki ai mea i he lotu whakaisane koe fuakawa motua, moi fuakawa fo. Ko lotu whakasiu koe kia mea koe fuakawa fo o. To koe kia mea koe fuakawa motua. O ku ui koe tānaki. Koe tanaki. Koe tanaki koe foi tohi ka atoa ia. Aia o kuia e tora, koe ni mai puka aia. Koe rewa e tohi ki kau palofita. Koe rewa e tohi writings o hui pe koe writing, ai koe prophets writing e.
koe writing ni. Ai ko ku ai sa me te vita mo so mo. Ko na wa ma hai. Ia rewa mo ngā hitohi ia. Koe hau ia me he nau ta e kain koe nei kai ke te kai ke nau tohi ai. Koe koe tala mutu. Koe whai konga la lahi ai ua, Mishna, e mo e Kera. Aia, koe umea ia nei kai ke tohi pa nau hanga rewa tohi whakaiki ki e umea ia whikau akia mo mea whakaako, whakafilosofia, mo e whakaha. Hanga rewa e he tala mutu ia pou i kou tala noa, koe rewa mo e utohi lao pe he hange koe tala mutu, koe mo e tala ai whakafilosofia, tala whakaha ke hanga te ino mea. Mo ngahi tūtūni ki hanga nau kai, koe mea ke nau moirere kātoa ia. Pe aku nau hanga kātoa pou i ai ha. Ai fo i puka i ni mai puka. Pea moe ha. Pea moe ulao e hongo furu. Pea moe ha. Moe fo i whakaukau e ko nisu toni. E tau sio ki ai e tonga. Ko mai whataata ko ia. He oku pehe kātoa e mea ko nisu toni. E ne hao ke mala e politiki. Ko ai e fo i te whai whakaukau, pe ko ngahi te whai whakaukau. Ko ai rewa ngahi lao ke ne hanga o whakafotunga mai ai pa kapau te tau tae. Mui ki ai mo tau tanga taa ki ai pa kua hano ngahi tau kia. Pa ko ngahi lao ko ia. O ki ai rewa ai ngahi. Te toi whakaukau whamō ngāre. Whai urunganga. Tau whatata. Koe tau konistu tone i tō ngā whapolitika e. Koe mea koe totonu. Koe mea koe tau ataina. U whakaukau whamō ngāre. U vete ki whamō ngāre malai filosofia. He ke malai o ie e fika i e filosofia mo e fika i e teolosia. Ia o whakaukau, taua taina, whamau to tonu, whai to tonu. O whakaukau whakaunganga whamolare, o kui whe, o kui he, o kui whakaua ki e tau lao. Koe ukupu kātoa e tau konistu tone, o whakatontonia ke kau tama koe. Pea koe tau lao, o whakatontonia ke kau tama koe ni moe ne whikauaki mo mea wha ekonomika, mo ne whikauaki mo mea wha teknolosia, mo ne whikauaki mo mea wha sosiali. Maria au pito, ia, koe ala koe te tāna apea, e toi asi mai ngai mea Maria au pito, he koe tau, hau koe ke tau fo i tau, he tau fo i kupu huaki koe tau konistu tone kau ata whatata. Article 1. Mea koe ne tala mai he tau Bill of Rights, pe koe ngahi lao koe o e totonu. Whiwa o loa ke peo ne tala mai, nai whanau i ki motolu, o mou tau ataina. E malu o tua, pe o ke tau ataina. Tena toki alua te hono whaikeke. Ka koku poi ni o nofo ia e foi whakakaukau whamolare o e tau ataina. O taimi koe te tau nofo koe mahino i koe tau sio ki he konistu tone ta e tohi pe tohi. Konistu tone pe koe lao pe koe molare hange koe ta anoa ke tāna ki ke tohi se e kau siu. O kufu Maria vete tau sio ke anga e whakaukau o e tangata mo e kakai e tuku au mai historia. Koe nau huufataha mo e nau whi, koe ufakaukau koe ni kau tānoa whanukufua. Koe nau huupe ki ha mea e malawa ke toi māwangi ai e tau nofo. Koe no mai koe ki tonga, koe whakaukau tatau. Koe tau sio koe ke tau ki konistu tone, lai pe nai te toi whakaukau, nai kupu konga tolu. Nai wahe ai e tau lao ki ngai totonu, pe koe Bureau of Rights, koe whakongkonga ai tolu ua. Koe te autorua, nai hala no auto. E rewa pa moe, konga ua kia, konga ua, e tau kunstune talanoa ki he pure ana. Konga tolu talanoa ki kere. Koe le osi, koe te whemau ia ke toe, hale koe ngai whakaukau he taimini. Ate o tatoro he taimini hange koe ai koe ne lao e talamoa ki tonga. Tau whenga tatoro ia ke ai e konistu tone ke hoa mo e ta whakaukau, ke hoa mo hono whakarea e lao. Ka aku i kai. He kou lawe e pe au ia e he kuto e sio wharerei e hao koe ke ta talanoa e konistu tone. Ai uhinga koe na e whenga e pure anga koe ni o ai e fo i lao whanganga ke talamoa. He kote sio wharerei ke fo i talamoa ke koe a tau whahau.
o kai ke fu make sense ia ke whakakau whakapoto ai tangata. Ko fu i tala mua kia ko ne whakarea pia na ia ke he tau na e whakangofu ai ko ni stutone e ia pia os. Ka mahino ka te au e fu i kupu ko na whakahu ko e wharearea e na ua whaanganga ko ni o tari e make up ne tiki wharea. Ko na waina turu ke na whakarea ke ne hanga hulu ai ko ni stutone. Ihe na whaka uhinga na to. He kui kai ke hanga e he whaitala mua kia tau whahau o hulu e ko ni stutone. Ikai. Koe fo i whakarea bea tau whahau ki he tau na e whai ai hono whahoko fo i tohi e ia. Koe whakakau koe ko ni stutone, koe ko ni stutone ia i he whainga uhinga koe na koutana. Ko ia kune hulu e lao mo lare ai fonua. O kui kai whe mau hatala mua kia ke ne hulu e ko ni stutone. E ko ni stutone ko me a hulu ia ko tala mua kia ki he toinga. A ka ko o mai e tonga i he whakaukau koene o kou whenga ke to o mai ki ai. Ai uhinga i he tae tohi. Uhinga i he tohi ko ni stutone. Lao pia mo lare. Mo inau whekaukau aki. Aia ko te whakaukau ia o ko ni stutone. Whakaloku fua ko ta anoa kia. Ia whahinga ko ni stutone politikare lotu piko ia. Ko ha te whakaukau e taha pe ni ihi ke ne hanga o hulu pe tala mo aki e whanonga a kau e kakai ko ia pe ko kupu ko ia. Pe ko whanua ko ia. Ko whakaukau e lao ko ia te ne hanga o sivi ko me a sivi ia ke mahina o ku ngā ue u whakaukau ko u ase ko ni stutone. Aki ano tau te aki nau tau te nau hanga mau i. Ko ina ka lava mau e foi tau mua ai ko ni stutone pe lava mau. E koe mō la rewa koe ngāhi mea whakaurunga anga ia. I tua mō whare o ko mai o whakawai aki koe whangafuko ia o e la o mai ko ni stutone. E toki ke he rewa te ngata au ia ai. E toki hau rewa e ngahi whakauhinga ia e ka upoto i roa. I he tala noa ki he whakaukau e ko ni stutone ia whakapolitikare. Ka kou o ato e whakaukau whakaluku fua koe ni. O ngā ke mea mai kai ho e ki mo tau kamata ai. Ke whaingo fua o pito. Pake ombe ko ia omi ki ha o ki kautaha. Omi ki ha o ki whamiri. Omi peke he ure molo ko ia kulawa peo ai ki ai. Neongo kai ke aha to i lao ai. Toi ko ni stutone ka ku o mai i e uhinga o e tae tohi. Ai lao o e tae tohi ko ni stutone ma molari. Ka koutui ko nea mahuinga ki moa pau tuku atu. Neongo o kuiai o mea o kai ke tau tari. Tau tupu haki tau tolo hako o ngake. O kai ke tau tui ki ai. O kai ke tau whemui ki ai. Ka koe mea maho e ngā ke tau hanga whatoka ngai. Koe ne whanonga koe tolonga ha mo ui ha whanua. Mo ane ririu me ha poini e taha ki he poini e taha. E makatuunga ia i hono whakauri, o hono tataki, e ko ni stutone o e whanua ko ia mo hono ngahi lao, e mo ngahi mōlari. Aia, ko ni ikai be ia ko e whaunga ta haka hono veteki katoa e umea, e tau to whanga mo whainga taa pa te tau toi kamata fo o upea, ikai ke ilo pe te tau lama o toi whameri noi. Ai whanua ki hene liriu mo ne alu. He kumalawa ke tau liriu mau ta e te tau hanga veteke lao mo i ko ni stutone mo i mōlari. E aku toi malawa me ke tau liriu ka e ta e mau i ha tau hanga veteke ko ni stutone lao mo i mōlari. Ka koutui tonga te uki whafoke atu ai i he uhuru ko ia ka tato whoki mai.
Tonga na ke u whanau Naka ki ongo atu, O ia. Kone toki ongo mai. O ia. Malo pito palofesa ko tu katak pe mahalo na mate ai mai kaka ki ongo atu ai konga ko ia. Kako whakau fukoini ko ke hanga o mai ai konis tu tone kune hulu whakaloku fua pe moe pehe foki he pehe foki ki he lao ko me a CV ia. Pe moe molare whakaulunganga. Ko whakau fuki he o mai ko ni ko tau ni te au ko senturi e tau konis tu tone. Hono whau koe, hono whatu koe tu po uluaki. Pea neongo e whanki whakalelei ko whakahoko ki ai hange koe whatu whanua koe, nei whahe wafi hongo fulu. Ka kano ia o tau konis tu tone, o tau laukau ai, he fu senturi koni ko tau whanonga mai ai. Na eanga whe hono malawa e tu po uluaki ke whatu hafu konis tu tone pehe maatonga. I he taimi ko ia. Ia koe whehui maaria o pito ia he ko hui foke ai tangata koe ni na mohono kau pou. Te whito kia te ia o ko hanga ui koe toko taha tufunga fonua. I uhinga e foi rea whakatonga pe aku ui e Aristotolo mahana o ngā aki pe tonga koe makusa. Koe makola sukus. Ai tangata koe ni. Pe aku uhinga koe ai fu ngā ue koe ni tu tau ilo koe mai moa. Koe mea umari e ko ue koe tufunga fonua te wataha koe ni pe koe makola sukus. Pe koe statesman i he no wharea taha whakapolitikare. Koe uhinga tonga koe fo i tufunga fonua koe fo i fatu fonua koe na ne whai. Koe. Na uloaki, mā sila pia matao tā. Ono whotutu whaata mai. Koe. Whikaua. Koe no whakatutu whakakau tāu, mā sila pia matao tā. Ai fo i woa strategy e tama koe ni. Mā sila whakai ata mai, thinking, i hano whakakau i, mā sila whakai whakatutu whakau kau i e fo i woa strategy e tama koe ni uku taha ona. Pea koe whakaosi, koe isa, koe hono tolu, pa koe mono wha, koe hono tolu, koe ne iwi whakai toa, whakai warrior, whakai tau, pea mo ene whahai. Pea koe whakaosi, koe ne hanga o ngāwe aki, pea nau whe ngāwe aki moe kau misnare, ma ai lelei, aki nau tolu, ai kau misnare, moe lelei a tau whahau. Koe. Pea neongo ke ai ngahi tō onga ia, mo ngahi anga whaia, nei whakaririfu i he tau. Koe. Pea tau pehepe tau tōu, na e fu tō ia ki tua, ka koe whahinga urunganga whokia mea koe tau. Koe. Ka koe poini koe whielawe au ki ai, pea koe ke uhinga nia tonga koe ngā koha aku pehe, pehe koe foi tukutuku lau mea mahu inga taha ia, ikai. Koe ku poini, ko ene i kuna. Koe. Ka toa o mea kone tama. Pea ku tau nofrewa whakaukau ki ai. Hene mea whakatama i kuna. Ane whakotuku ai aku, moeha, mo ne whakotuku ka toa e fufo i mea kone e hoko. Koe. Mono kau pou, ne kenge ne whai toko tā, ne ano kau whare, ne ano kau toko. Eke ngata ai, whaunga nani ngā oi aki ke whai ake tau, kau atu pe moe uhinga ki ene angai whakai toa. Kau atu moe le uhinga ko ne whenga oi aki moe kau paparangi pe moe loto. Koe. Pea ku ia he historia ke ta hao ki ai koe ngā koe whehu i mahu inga o koe whai. O ku ia koe victorious. Koe fo i lea ia kou ngā oi aki i he wesi tempo historia.
hata haya o ku makehe pehe a ene lava mea. A ene tufunga fonua ui Aristotolo ka makola suku se tape. Pea kuangere maki ai foirea koe Victor was victorious. Koe toko, ai ko whakatonga ki ai tonga, koe toa i kuna kafa. Pea koe hisoria ia, ku tatai tae hoko mai kau tangata pehe ia. Koe mea koe ko hanga ia melo au whamahu inga i, ai toko taha koe. O koe koe uhinga pea koe ne tau i. O koe koe uhinga ia ko hamau whakalai ki ai, i kai. Koe uhinga, koe fo inga aue. Koe tau rea tonga, koe lea pe ngā aue. Koe kaipe lea pe ngā aue. Koe isi ue uhinga i koe whaita ano. Nengo nai whai whakawheki ki e malaya ko o pehe whoke. Maker of modern Tonga. Koe toko taha nane ngā ohi ai tonga o no pōni. E tāla ngai kau whau historia. Pehe ni i hia nei kai kene maker toko taha ia. Pehe ni i nei toko la. Mooni pe ia. Whato mooni pe ka te au ia mo ta whaki. Nei kai kene hanga o tufunga i toko taha. Ka ko ia nai taki. E koe foi tufunga ko toa pe mo e foi tau ko toa pe mo e foi lava mea pehe pe o koe ai tamataki. Koe. Au tau sere kai tonga pau tau whehu i rema. Ni ani koe ha. He tau wakai ke tonga. Talo e whai e tau whaloto whonua. Mo aloha ke toa aluhifa. Aloha ke toa aluhifa. Aloha ke toa lungia. Aloha ke toa lungia. Aloha ke toa lungia. E jaha toa ai ne alako tu uai. E tu uai pe ai. O tu uai pe ai. O whotu e whonua. E tuki. Hala. O tau whahau pe. Koe. Aia koe tau whehu i re whoki e ua. He tau ai whehu e ua ki tala noa koe. Nā e polo e masi i me manawa e ngahi o tua motua. E nā e polo e masi i me manawa e o tua koe nu tau lotu ke au. Koe. Kene mau e fo i kuna kafa tai to e fo. E fo e masi. Te kai ke fo i hane fo i tufunga. Koe tama te whakapo koe na ne whai koe me tautahi koe e kolotau ko hure me kolotau ngere ia. Whapaperea ne mo. Tama te koe. Kana ea hono uuhinga. Koe. Tuku keheanga ia tonga kana i kuna kotoa e ne utau. I kuna katoa ne fotutu, pe i tā i wāta tau nei whai e tau. O si vi sone tama koe ni e i kuna ia, i si vi sone ia e tu ia, i si kuna ia. O si vi sone ia e lava katoa e ume e nai misi e ki ai. Pane kamata rewa e ia tonga ia. Nere pe tau, mo i nere kamata hano whao e lao mo i konistutone. Koe. E kai ke whao e hataha. Ia flotonga hatau ma halau ma konistutone. Ka pau o kune ilo e fo i pe ka pau o i kai kene whapapau i e mālohi e tau whaloto whono. Me tama koe nina ne o si ilo e mālo. He ku kamata pe koe i e ofi koe kolo tau vela tā e tā hiwa au ano. Ku kamata o si whawa e ai kau whaula o ia ne whaifokia me maa. Koe. Pake sio tonga, mea kotoa pena e whekau aki ki he mea mahu inga taha i ha mea koe konistutone i he kuonga ko ia i he fofonga o i wesi te ne hanga whaahu ka atoa u ke whekau kau ka ke konistutone e lorotonga pe whae tau. Aia e malava ke tau pe. O siro pe he ta maa ia malo, o siro pe e ko ia e tu i hoko whakakonistutone whakalao, e koe ha. Ina ne whao katoa me a aie ulo tu tari lo tu aie o api a ko whai katoa fo tu kolis tonga mo kolisi kolis ko tu pamo kolis tonga fo tu e pure anga o hau mai o ku au ke tau le tereka katoa e o me a maa i kuna kawhaka. Pena koe mea kou mahu inga ia i a uia mwelo au he tau. Hane ko taki mai e te hui koe.
Ko tau hau koe ke whainga kakai pe he ni, pa whia maureo ke whakaala pa toi loloto pa toi matalange ta honga siofi na unga ue. He koe ha, ko uingana na uikuna katoa. Pe koe hae whaunga, pe koe tau, pe koe whaheke, pe koe whakalotoi, ka koe poinina ikuna katoa ai fu. Fa ue fu. E ka pau e tonga te tau o ki he lao. Mahina ko ni sudone, ko te toi whakaukau pe ia koe, o we si te a ko ia pa ne hanga hai mai ka tau tō, i tau whai ka le koula. Ne hai ake e neongo i koe ofa koe ki e kakai. E kai ke ne hanga o tuku katoa e fu mālohi, mo e fu momona mālohi ki e te ia. Neongo na tau wha. Ka koe mea koe u mahu inga ai e tau hako koe ki e tau tala noa ki Kristu, to ne me tau hau ki tau tā koe ni. Ya koe poini a koe nau lawe ke anai. O ku tau lawa o liliu, i e tau ke ngā ua pe i he loto mōlare, lao me Kristu tone. Ko tangata poto o ne lawa whai liliu i kai hoko ai ha mo vete mua mau mau. Pe ko i tau hanga veteki, ka tau mo vete ai mo tau mau mau. Ko tui leo ko whaasa ki e tonga, ko tufunga fonua, ko hingoa pēna e ai ki kau haalo au me kau lo au, ko ki nau tolu nei ave ki ai hingoa ko ia ko nau tolu nau tufunga e fonua. I he malu malu o he hatu i e tolu. Ko fo ire ai. Pena e hau rewa e fo ire tufunga fonua vilo maia ka tau whahau tu pouaki, pia vilo mai rewa o toi whaasi i a Queen Charlotte. Ka koe fo ilea na ngāwe aki ki whatentene ke haloa. Koe fo ilea koe statesman. Koe fo ilea o ngāwe aki ai mamani ki a kakai o kuna wangai tufunga fonua. Nau whau hangahi mea pehe. Hanenu mea koe tau wha. O koe ke ui nau tau ruia koe kau politician. Koe pe kau politikare nau statesman. Ka koe kau statesman nia koe kau politikare. Pake sio ka tau whahau. Ko tau whahau ia koe tangata politician. I he uhinga o e politician i he tuu a mea koe government. E tau wakai katoa ke ne ungawe, ko mea pena ne whai ko ne tufunga, o suka mare ia tu i kai kene toi kau e ia i hau mea wha politikari. Ha o pare mia, e me kabinete mo e whare area, mo e whamao anga take over, ai whonua. Pea koe makola sukas, ko taha ia i e lau aristo, koe statesman ni, koe kakai pehe. Koe makola sukas whonga lau aristotolo, ne pehe koe whainga kakau o ku huma he waha a politician pia mo e filosefa he politician he, o ku huma e tahaya koe ni heni, mo ne whainga whakaukau, o hangea me hanga whakataha i e poto. Ai tangata filosefa pia mo e taukei, mo e poto, ai politician, pia ku tuku ia heo ne hanga whako e umea ki he whonua. Ko psio koe ka tau whahau, o ne mau ai statesman, o ne mau e tufunga fonua, o ne mau ai makola sukus. Ko mea maari e tonga, te kai ke usio hoi a hatangata ma whewhine i he tau hau ma tupo urake o au ke aho ni, o ne mau e ngahi nau ko ia. Pea mo e toa i kuna kafa i he kotoa e umala i koe ne whai ai ngā he ai whai whatui. O ku mahu inga ia, e ku tātai taha. Ai kakai pehe na hoko mai historia. Koe tau whaapa i koe e tufunga konistu tone e tangata koe ni ko tau whaahau. O ki kai ngata pehe ne i kuna, ke ki ngata he ne tui. Ka ku whaapa i a koe e au ia e wakai me lo au. Ko ngā koe u whakakau, mama matala, poto, e i kuna na hanga he tangata koe ni o whaawaki a e tau konistu tone me whono. Koe whakaukau mahu inga ia e Palofesa e taim kou tau tala noa ai ki he tui koe ni ko tu pou uruaki. He taim kou nuku taa umai ai ki he koni stutone. Ai he tau wakai et whuki ai he taim lahi. Tau pe nake os tala noa whuki mua. Ta tau pe Britania pe kuna e hoko pe tonga. Koe liu kawa na kai koha liu kawai. Oi kakai. Na kai koha kakai na nau iai e mawhai pia riu kawai. I he ngahi haatu. Koe riu kawa na e riu kawai pe ia e he tui ai haa tui.
Ai na e whai peli u ka wāia ia te ki nau tolu i te whako ia. Kako whehu i koko o mai he dai ni mi. Ka pau na e osi pefo i u ka wāia a topo ulua ki. Pia kai ke ne hanga ia o ai hakonu stu tone. Ko hatu kunga na tau me ia o ki ai a tonga he ngahi ahoni. O kuai pe hanga i whanua i mamani o ku kai peke nau ai koni stu tone nau tolu ia. Toki ai pe nau whanki lau anau tau ke whalere aki whanua. Ka nakai o kuai ke nau ai koni stu tone ki nau tolu ia. Ko ha hono mahu inga e ta whaaki koe ni he tau wakai e tuki ai ki tonga whakalukufua. So koe tau i koe mea koe tau ataina i tonga, a freedom. Koe. Kamatai e ukalala whangpo, ukalala wheletoa, ukalala e hono ua. Koe. Kike kamatai tau whaha. Koe. Koe toko taha ia na ne fofoa i ono poni ai whakaukau. Koe tau ataina, ko ukalala whangpo. Ukalala no ua. Koe. Ka koe maari e tonga. Ko mea koe i ku koe ki ai he kai ke whao ha ko ni sūtone moha lao. Koe. Ko leo spende fo i ku nāpe aha. Na mōhia ia. Awia ke he toa hoko. Awia ka tupo to. Koe. Ko tupo to a ko hono toko ua. Tasio? Na whehu, na whaetaha, ka na eike heke. Ka koe kupoi ni, koe kau to ae whiha lere mai tau whalot whanua, e haka waha, moe kono, ne pōwai. Koe. E haka whae mo tākai o mahanga. Koe nau pehe hake pe, o maalohi, e nau foi. Ose. Kai ke aha me ahia. Koe. Ia, hawhakawa e ia. Koe. Ke whae, ai wharea whapapalanko e unification, ke whatataha e whanua. Whanua. Hane mea koe tau sio koe i he matakari koe kau Mongolia, i historia o hahake pe mo Europe. Koe. Se ke kau Mongolia. Me osa Europe he nau tau. Hane mea hanau whaifo. Tau pe na dore au swinga na fa na dore ha mea eta. Yai nai pe na pure anga ia na dore ka Mongoli. E ke na hanga na dore fa u ke a ha mea ke tu i u fonua ko na hanga pure i. Na malo ia na wiku nai. Tau pe mo ka u kala tau e u kala os. Tau e u kala. Ai ko tau siore wa ki ai. E toi awe pare make hea tau whahau ho fui whenui. E whenui koe. E kohia me. Nā ne hanga whakau i ke whakatataha e whanua, unify, under a constitutional monarchy. Koe. E koia ke le hoko, e koia nā mālo, e wha nā tūra. Kai tohi e la au mo e konistutone. Koe. Na kai ke le ai e hange koe umea koe Amerika, a Britania. Britania fok koe fufu a Bill of Rights koe ui koe Magna Carta. Senturi taha tolu te tato taha noa ki ai. Ka koe fo i konga lao pe ia. Na kai koe konistutone. Ai ni koe koe lau koe kia konistutone ka kato tohi fo mea Britania. Ia mai ke Bill of Rights koe, i hono wharea koe English Bill of Rights i he senturi tāwhitu. Koe te ngai fwoi konga lao pe o i totonu, Bill of Rights. Kike whaha koni sūtone, pia mga i kupu lao pe o wha wake pure ana whatu e Britania. Koe te nganga ia tau whaha. Aia koe ku wakai koe ke he tā maa e tonga. Na e kai koe fwoi rea, na kai ke carry away. Na kai ke he ia he nei kuna. Pea he ia. Ko kusio koe ke tā maa koe mau e ne whakakau ke realistic i pea mooni, pea hoko, pea tuko e mea kotoa. Ko mea kotoa pena ne whakakau i. Ko mea e ua na asmai ka te au na e mālohi taha.
Toi. Koe tau ataina, ia ke pure I he tonga ai tonga. Koe ongo foi se tesia, mo ongo foi whakaukau mahu inga e ua kia te au kia tau whahau. Koe tau sio koe ke he ne tala noa, tau sio koe ke konistuto ne, ke tau ataina. Fofoa ia ki pe fo ia artikolo kupula ke konistuto ne, na e whanau ki moutou ke moutau ataina. Koe wharea e kama. Ia koe whika ua, tuki whakalau mai o mea ke tonga pea tonga. Ia koe kātoa ne funga wea nei a tonga unofo pea e whai whakaukau e ua koe ni tau ataina. Tuki ai e, hai umea, tonu koe whamau to tonu koe hafua koe ke tānoa tau whahau ia ki ai. Tānoa bea tau whahau ia, oku whakakau e koni suno. Tānoa bea ke he tau ataina. Whika ua, ke pure I he tonga mea kotoa. Ke whai se dejo no wā tonga na I kuai o uloa ki o mawahe me tolo a. Na wā kovi ai pia mo whai ke kau to ke tā mori toni. Hei koe whakaukau e tau whahau ke oska ato koe o mea na o te pure ha misnare pārangi ia I ha mea I tonga. Ana e asma re wai aka. Mata ui nei ne mawahe koe o whakotu e korisi pa ne ui korisi tonga. Koe korisi pe ia ke take ai tonga. Ne o nei kamata he pure pārangi ka koe ne whakau. Fotu re mo e siasi pa ne ui pe koe siasi tau ata aina o tonga. Koe mea ne whakasma ne whakau kau. Ia o te peo ne hanga toi whakapopula e kakai ke mawahe mai me siasi whakaungo. Koe ne poini, o koe pehe ia koe ne whehia ke kau whakaungo ke Asteria mo Britania. Koe poini a tau whahau ke take tonga o sfeunga kau misnare. Sai, mo toko ni me kau misnare o ma ke foi poini koe moritoni mo haifua. Sai, tai mini mo malolo ke ta whakitu ke take tonga. Nau whepake ai whaknauto. Whepake e whakotu a tere, whepake I foi whahe e lotu. Ka neongo koe ngongo whamamahia ki he tau whangakui mo tau kāinga nei whahei mo tamate I he lotu. Ka koe foi poini a tau whahau. Ke mō mawahe mai me sias whahau. O sve unga ka misnare. Koe taimi pena e hao ai ke whamahino e tau whahau e ne foi tau moa honoua. Kau whakatahaya me kau misnare I he ai e tau ataina. Nau piki ua. Piki nimu. Ne hao mai koe ke foi tau moa tau whahau. Ka ke ila kau misnare ia koe foi kāti whahau si ia. E kai te moto e pure moto roa mea. Nau whakovi ai. Movete. Movete ai kana e tuu pe u whakaukau e tau whahau. Whakautu e koristonga, whakautu e korisi sestonga tau ata aina. Whahe lo tu, nei fia maari e ia. Koe ngahe na ne swhae e o mea ke mahino ki hue si te mo Britania mo Asteria. Koe ne foi kātu whaosi ke pure pe tonga. Koe. Kaku tau whewhe tau tura e ahon. Kaku tau pure a tonga. Pure se nai. Kako hao e maari e koe ia ko nofo pe au ia. Maari e ia pe toki mea ke e ia pe ano ngahi vai anga. Mahino ia koe ano lahi ano ngahi vai anga. E pa noa ke kau whau historia ma kau. O hake ia he teke whate mahalat koe ni. Ka oku maari e pe ai fo I tufunga fonua ia e ta maa I he tau hau koe ni. Mohange ko ta noa koe. Hene malava. Mantua koe fu whanua koe o tau tōna e whainga ta a ke whakatahata hai. Ai ai ke ai fo I haatu I e tōlu. Ka hora uta. Mo e ongo kau halala rota kalaua mo kanupolu. Mo e to e ke pea e ho e ki ia I loto kanokupolu. Ke pea ta kalaua ke pea kau hala uta. Koe ke lahi a kau tā māpena ke ilo ia po ke tau mua ai. Koe tau mua mo e tau muri marea I tau whanonga. Ka koe taimini foki ia tupunga koe I kai ke tau whanofoko whakaukau I e tau fo I hao. E tau hao ai me ngā I pure anga kolonia koe nai hū mai. Hao ka atoa he tama. So koe kau e tau hao tau tō limi ngā I pure whakolonia koe fo I whakaukau kohono ua he tama. Ke ue pure I tau tōlo hawhunua. Kau ia ne foi kāti ko ia.
Kuala ko sio akuia whakaitata pia akuia. Nea mo, mai hanga he tau no he whaunga. Ka wea foi whakaapa makehe ka te au i he kusio ke foi kuonga na hanga e tamakoni o whahaafu ki tau ko. Palofesa kutui koe whi whakaukau wha au Spain ke ta ki wha au sea ke ta proklama he whia whini. I he ta nofo ko ia tau wha ahau, topo uruaki. Te moe konstituto ne, ki moa ke ta ke o se ta taimi ko ke whi whakaukau wha au Spain ku o mai ke ta whakaukau ke whaenge ha ki tala noa ki ai sisi ki ai. Pe ka matai ka ta toki hoko atu aki i he wika hau. Ko tau tala noa ko ke te mokala ti. Kulahi whoke ngai whonua ia au ia ke ngai ahoni tika e peke nau te mokalati nau tolu. Nau kei wheinga ngai whonua lahi ia ke nau wheinga mai ke nau te mokalati nau whainga me. Nau kei i he whainga whaunga pure kehe peke nau tolu ia. Ka ko inga ko tau tala noa ni i he o ka tala noa ni he tau whanoa pe hongo fulu ko o si ko tala noa ni i he senturi ko o si. Na hanga tau whaahau o fatu e tau konstituto ne mai whaunga e whonua. Hange koia na ke osi whaatala noa ke ai ki mua. Na osi iai pe ngahi pōturiki a whakatemo ka lati na ne hanga o whakatu ai. Na e mahino i le rei nai e tau whaahau koe mea whakatemo ka lati he taimina ne hanga ai o whatu whonua e tau sistemi ko tau ngau e aki. Pena nei osi hanga pe ia o ai ke pehe. Pe koe whahinga temo ka lati whakatonga ia na ne hanga fia mau ke tau mui mui ai. I he tau o hanga ho wakai koe ke he tau whaunga. Koe tau konisuto ne e tonga o ku pui tua aki ai u whakaukau whakatonga ka o ku tohi ake foi konisuto ne ia koe u whakaukau. Koe mea kau sio ki ai he konisuto ne. Koe. Kai ka hame ai whakatau whahau. Koe. Aia ko ku wharea pe. O kui kai ko ha u whakaukau whouia nei tau whakatupu e tau whahau. I he fo i wahe tolu koe konistutone. Koe. Ko maua ki koe Bill of Rights. Ko maua koe Form of Government. Ko ma tolu koe Land Tenure System. So ne o se tau konistutone. Koe. I roi whai mahe tolu ko ia. Mahe tolu ka atoa ia i e konistutore koe a Amerika. Koe. Mahe tolu ia i e tala noa konistutore nengo kai ke tohi whaka konistutore a Britania. Mahe tolu ia i e konistutore koe a Faranse. Koe. O toki ai e ngahi whakarea me ngahi whetokaki ia. Ka koe mea ia kou tala noa ki ai, ka te alkoa o ako koe ki he konstituto ne iha university. Koe mea ia kou ako i. Koe. Koe. Koe mea koe i he tala noa konstituto ne koe Bureau of Rights. I he ne tupu mai me he mek makata, ia kume ne tupu mai me he kaukarisi. Koe. Koe mea kou ako i he ako ki he konstituto ne koe Form of Government ai ako ki ai separation of powers. Ia ku whekau aki e mo Bureau of Rights. E ko Bureau of Rights o kune te e Form of Government ke lava ngā au e mo separation of powers. Ia koe mea hano tolu ai koe i he konga no tolu e tau konstituto ne koe lao kere kere. Koe pure ki he ha. Te tau pe koe Republic, pe koe Monarchy. Koe pure ki ka kai moea. Moe kere kere. Koe maui mea koe. Pake sio ki ai. Whakatupu e tau whahau e konstituto ne ia te ia. Koe tari ki ai i kai. Ka koe ha. Mene to ka atoa mai pehu mea koe me Britania. Mea Amerika. Ma te os konstituto ne Amerika ia tama. E tala noa e whakapehe. E nā no we sia. Koe whainga whehu ia koe ke ui lopo koe whehu i uhinga kea. Koe whehu i pea, koe tau whehu i pea pehe. Nā e we sia nai e konstitutone Hawaii pe Amerika e tau konstitutone. Koe whehu i whakamā ia e tonga.
He koe kuhinga, koe konistutone nei fua tohi no poni, koe konistutone Amerika. Ta koe konistutone Amerika ma wai Bureau of Rights, form of government, mere tenure system. Ko hame o tawai ai fe hui pena tau wako hame me konistutone Amerika. Koi. Ko pehepe fokia, ikai koe tau konistutone nei hau pe me Westminster. No mo ni anaya. Ko mo oni koe to mai pau kau ngau ako Westminster system. Ka koe palo pare mahe koe kai kea konistutone tohi ai Westminster system. Aia koe tari koe aku na tau vai taki ke konistutone Amerika. He koe ia nai tohi. Pe au wai me fufoi wahe pe he ai koe nea wahe ke pe konistutone de tau toki alo kia Amerika o kukamata ake Bureau of Rights. Ko nea wahe ki tau toru kukamata ake Bureau of Rights. Ko ne tala noa ki he mekna kata mo English Bureau of Rights ko me aia ku uho aki. Ka koe hange ko whehui. Koe mea maari au pito. Pea koe whehui koe taha koe taha naki mai na ke taha no mai kei. Na e ai ha ilo pe na e awhioi e tau whahau ai mea na ane tohi. Ko tari koe ki ai io he kutala noa ki ai, koe ke ngata pehene tohi, e koe hau pe koe ngahi kupu, tau foi kupu e tolu ua koe i he Bureau of Rights. Koe umea koe au, ka noa pe ai e ngahi totonu koe ia ki he whamau totonu, ki he tau ataina, ki he totonu. Tau totonu ki a, tau teta toki, alu whaka iki, pe teta siore vai pe okupe he ko a mamani ai ufonua demokralati te fito ki Amerika mo Britania ko ia tau ka pasa ki ai aia ko fahinga mea fokia tonga na ne afio pena ne ilo ki ai hena os demokralati Amerika ia pena fola mata au fa au ki hen pa ka misnarena na o mai ka to mo information ko ia e ko mea ko wilo ko tau fa au ko fa puri ta ko tamana ya ko la ya pito ki ai fonua ia te ia o ke sio ka ne foi fatu fonua e ko ne tufunga fonua tonga ko ne uno mai ai nga mea ko to abe o ku hoa mo e whakakau whakademokalati o e aha ko ia kau ate ki whakarea koe ni tonu. Nane o mai ngahi la o e uto tonu Bureau of Rights ko iau whakapae aki a Demokalate Amerika e mo Demokalate whakatui a Britania. Koe tau tala noa pe koe ki he mea koe Demokalati. Koe mea beulak whai kai tā noa koe Bureau of Rights. Koe Demokalati. Sa, wahe tolo e pure a ngā koe konga mahu inga ia e taha Demokalati. Wahe tolo e tau whahau e pure a ngā. Mui be ia ki he kautama koe ni John Locke mo Charles Montague mo mea na nau os wahe tolo. Wahe tolo e tau whahau whatatau Britania, wahe tolo whatatau ki Amerika. Sa, koe ua koe, whiri ia me he whare. Ne whai ka atoa e umea koe. O mai ka whafonga ka no pere, o mai ka whafonga ka kai. Tok mea nei tāna ki, tāna ki koe whiri he tui me he kau whafonga, koe poi ni koe representations. E koe tō isi uke he ai. O swai e iei fo i mea koe nei whie mao ngai pure anga whatahataha e aha ko iai League of Nations. Ne hao pe koe Franse mo sia mane mo Britania huke e reta ko nistutone si o mao mea koe tāpuni. Aria merino. Tarite. Kena huke ipe ko nistutone si o mao mea koe tāpuni. E ko sia e koe menit wha Demokalati a hawe. Si e vere ke fo i whanofo o mao. Moe hafua. Sio ke whamau anga, o kutu tawa tāina, e au ku kai ke whiri he kakai, ka o mai kau kuari whai, pe he katoa mamani he ako ia, pe au ku keipe. Sio ke kere kai ke mau katoa he tui, wahe no kau no pere, hange pe ko Britania, ko kere Britania, wahe kau Lords, e toki alu mea ke kakai. Kau mau lahi he kakai, he pure angai kere, kau ku anta i he. Kere katoa Britania anta he kuimi i he tui.
Kere katoa o kana tau antahi e tui. Ke he Australian, ke he Nusia. Ka aku kei whalangang e tui. Kena usio katoa ko o mao o mea ke te hame ke whaia whilawa. Ke te hame aia ke whakakolonia i bos pasa tōna ia. I koe ha. Koe tauri koe ki aia aku. Hena ka katoa ai uere menit whakate mokalati te fito. Koe Bureau of Rights, koe Separation of Governments, koe Representation, koe whatongia makehe lao, koe iai tau ata aina, o ki kai mau katoa e tu ie kere kere, ka kune vahe to every individual, ya mo kau laws. He kau piranga whatui. Ani au whae longa, koe whakahif e ulonga, koe whahinga tae mahino ia ki whai whaunga. O kai koe uhinga koe tau piranga koe mea mahu inga koe tui e koe hoi ki no pere. Koe mea mahu inga koe whai whaunga na ne lava puke mau ai whonua. Koe tau transition point. Ko pau ki he poto ki he makola sukas ke tufunga whonua ke statesman ke ne hanga o toho e whonua ke nau ngā unu kai lava pe ke kei function e whonua. Koe poto oia. Koe mea kona e hoko koe he noa ono mo utau mai koe ia. Koe ngā au ea ai tae poto e tonga. Koe ngā au e pia ua kai poini koe a tamai o i tae poto pe koe vare. Koe ne hanga mau i ha mea na e osi. Mahino koe ai hono whatongia mahu inga ka ki tau tō. Koe kia mea e hao ka aku marama ke tau. Tufungai, kai ke ilawa pe. Ai waka o whora. Ea koe whainga whakaukau ia e tuku la tala. Ia, whainga mea uhoko pia tuku ki manono. Koe whainga whakaukau whatonga. Whainga whakaukau whatonga. Ko hono saupulu. Kai ke ilawa o lere a ki i pe. E wha mena whai tau whaha. O kau pe he whak na le hanga holoka katoa fu sistemi ke holafa. I kai. Lolo tonga koe tau whalot whanua mo e holo wha o e tamai e kai mdoia i loto. Ku whaama ke tau pe he. Lolo tonga koe tau longo a ta mo umea konu hoko. Wha o whanua tau tō i loto. Koe fo i akonaki ana e omi tau whahau ka tau. Mari. Katoa fu taimi nai whai ai tau tonga. Wha o whanua pe tamai i loto. Ko whafoki atu whamaro atu, ko ngai whakamare, ko whamaro atu ke kakai, ko katau atu. Mahalo pito e Palofesa, ko tui ku whiunga e ta polokalama koe ahoni. Pia mo e talanoa maho inga koe ni ko ke kamata hono o ta sirisin mai i he kawenga koe ni koe koni stutone. Te tatok talanoa he wika hau mo ngahi wike ka hoko mai. Ka uai pia mo e koe hae e whainga influence whaka lotu he taimina ne taria lotu whakaristeane ki e tau on whakahoa atu koe ke tau koni stutone. Mangahi kaweinga ko ia te tatok hoko atu ai kai malo apito e mao e whainga maari i e ahoni. Tu kehe ka pau te aha mea kehe te to e fie whaosi aki. Whakamalo atu tonga, ko fie pe ia te au. I ngā i whainga maari. Whainga maari ko toa pe o kou mao. Pe ki a Palofesa nek whatua kau, mautolo he loa au ke mau vai mo e whanua o whakawhia. Tonga, ko tau mea ko mao i he whai whatongia ko e ni i au whangatuku, ko tau whoaki atu, ai tau whanki i oa heilo na lava o ngā oe aki pe aonga ki ata. Koi. Pako tui ke te au, ko whatongia koe ni o ke whai, ngai whatongia ia, kia ki tau tolu ke tau o whai pe ma wai tau pāna la. Kau ku ke hau i ho manako a au ia ke mau mai kakai ke vai i lo mo ke tuku mai ai ho taimi. Nengo koe ke mau ai hasiri nahi mahino a pita tau tolu. Kau ku ai pe ne tokon ke o wha Amerika, koe whaaki mo ui ko ia. Koe whaaki mo ui tatau pe ia, na e whai i he kōhiri o tau au si ai ahoni. Kau whaamu, koe whaaki mo ui pe, kau whai he ahoni tatau pe. Koe tau mui ake kōhiri,
ke he ilo na hane aonga ke lolo tonga mo ka e Koi. pa ko fia ma pe e fanga mare ko to pe ki tala noa mo ho iki mo ka inga fonua pe ko ai tai mi ko ai te tono no te whakaukau kai ke mā kupusi a whanga mea ka ku behe ka ki tangata kai tuku ai ai waka ka whai kakau e i tau ua tonga koe si e Koi. fe mori koe poto a niu mu e vai tau rea me hanga pe o whai ai ki tau tō Koi. e ke ko o whalaiat ke te koe o whalaiat ke kai ngā mea mai ke tau tō ki hoko atu Malo pito e Palofesa. Tato ki whilonga ki i he moni te wika au pe mo e proklama koe tufunga whanua alo au. Kai malo pito e mautaimi pe aku o whātu ke te koe. Tato ki whilonga ki kai toki whahoko e whanki i tuwaki koe ni. Malo pito. Maro. Koe lava ia tau polokalama koe ia i he whiawhini. I he tufunga whanua alo au pe mo Palofesa. Toke tā Siosiua Lafitani pe aku whamalo lahi atu ka teki mo tolu ki a pina. I he omo ke no fo i mai pe mo mamata e tau polokalama tau talanoa ko ia i he konstituto ne pe ku mari apito ai nga hiva hiva ko fa hoko e Palofesa pa pe i he ahoni e te pe ne hoko atu ka rewa ke kakato ai ka venga ko ni hanga pe ko taimi na matalanoa ai ki he vahe ko nga hima fai separation of powers pe ku o atu ai popo ki talamonu atu ki he kainga ko pe i vahe Okalani Nusila he happy Auckland anniversary i ahoni whataonge ku mo kaitonu rei tonga na mo mere mo tahi i he whawhiawhia koe ku mo whahoko he ahoni pe mo toki lava ke pe o wakai ke tau viti o ko na tuku pe i he pesi ke mo toki wakai pe ki te ai whamalo atu ke te mo tolu ko toa pe kainga tonga ku mo lava share te tau polokalama pe mo mamatai ai polokalama koe ahoni te foki mai pe a pongpongi o whahoko polokalama ta tau pe pe mo piven piukala koe fatu fonua ai polokalama koe whahoko piveni koe fatu fonua fo ou ai e whakahoko atu ia a pongpongi i he fitu e fiafi fatu fonua fo ou a pongpongi i he fitu e fiafi pe tau tok foki lewa ke pure lulu ki he talanoa ako mo politikare pe mo Palofesa i no ke huakau i he taimi tolu e fiafi pe a koe tō pure lulu rewa e kamatai i he wikeni ai polokalama ko ia langa fonua a re mātua ai muri e kamatai e tau Zoom live i he fiafi tō pure lulu taimi fitu e fiafi ko e ki i whanangonongo pe taha o ku watu ai ki whanangonongo koe ni ko kamata foki hange koe na ku wha anaunesa tu he polokalama koe ko osi ko apongpongi koe aho lua ki ia o ku kamatai ai koe ahoni koe aho ulwake ni o February aia o ku kamata i he ahoni aro ata atu ki tua ka pau ke fia mau ke whaita i hau whahinga kātoanga live stream tatau pe koe Māori pe koe putu pe whai aho pe koe whahinga whakawhia whakawhamiri koe reunion i Nusilani e lavalelei ke hanga e he kautahani o whakahoko ai whaita live stream koe ia maau toki telefoni mai pe ke fika ko na ko noa wataha hua noa nima noa ono noa fitu ko e fika telefonia e lava ke telefoni mai ki ai ko e whanangonongo e taha e whahoko atu ke tiki mautolu o ku iai ai kapau o ku mau fie mau kava ke tiki mautolu ko kai ngā inu kava ko i Nusilani pe ka te whainga whanua pe o ke fie mau ke o atu miheni kako Nusilani, ko e whanangonongo e dunia bea mi he none kiti cover trading. Ko e none kiti cover trading, aia ko e kautaha ini, oku iloa ko e Lisala family. Ko e kawa ini ai kautaha ko e Lisala. Oku whainga Māori, ko kawa ko ni, ko e kawa ini, tau nima, tau ono, tau fitu, tau walu. Ko e kapate mo whato ngai, ko e family ko e ni, oku nau tōpe e nau kawa, i le mātua. Huo, be tauhi ai he tau e nima, tau e ono, tau e fitu. O kunau te hanga pe o harvest e kawa ko ia. Whakamoa moa, pe mo mose kawa ko ia i honau api. Pe sivi, ke maa au pito. Pe nau toki whafolau marewa ia ki Nusilani. Pe pe ki ngai whanua muri. O atu pe whanki pe ke tiko ni.
I he whangi peke te kawa koe, hange kou asia te lai tā koe ni, ke te mo tolu, te ke lava whakatau, whetu utaki rewa ke whika telefoni koe ni. Noa ua taha, noa ua wha, hiwa taha ono walo. Noa ua taha, noa ua wha, hiwa taha ono walo. Kawa, kona, pea, ifo apito, I hono inu. Koe toenga tau whanki I tuwaki, e lawa ke oatu pe ia he tepi koe ni, ai koe ke whamaloa I peke toenga I kau sponsors, ia mo ke loto le rei, ke hoko atu ho mo sponsor, ngai Polokalama, o ku oatu e he Vipon Media, hange koe kautaha koe, hange koe kautaha koe ia a Stalik Tupou, kautaha no, Stalik Tupou, koe South Pacific Loans, o ku kei atape me kautaha koe ni, ke whakahoko atu, ke nau whakahoko atu, hao no paanga I Nusila, kua nau waa eua, waa taha e Cavendish Drive, pea mo manueninga toni. Koe kautaha ia ko South Pacific Loans, te ke lava o whakahoko atu ai, a te nau lava tokoni atu ke te koe I whia mau no. Koe nau whika telefoni, koe noa balungi au, valu, hiva valu. Keke ngatai, o ke ianga le rei pefoki, ai Beautiful Tonga, ke nau hoko atu, ano tokonia, ai tau Polokalama, Beautiful Tonga, ko nau tolu ia ko tauhi ho api ke maa mo whakaufu ofa, pea ku nau takai atu rewa whainga a ahi ko ia ihe mahina ko toa pe, ke whakapapau I ku ke toho o ngoe matala I akau, ke teu ia ho api, ke whakaufu ofa, ke anga e wakai atu ki ai ho family, pa ke Hawaii, mea whahinga maha ki pe koe kolona, Beautiful Tonga. Koe whakamalo atu ia ke ngai kautaha koe ni pepefo ke Faustina Constructions, ai au nau whaatoko ni mai, I hono whakahoko atu e tau ngai Polokalama koe ni, whia mau hao ngā ue I Salt Lake City, te ke lawa o whetu utaki ki he Faustina Construction, I he valu no taha whaua nima ono no noa. Pea keke ngā tai, ku kau pe foki pea mai kautaha koe ni I ai tau atai na freight I he awe uta, te ke lawa o whetu utaki te ki nau tolu, I hao whia mau uta ka hoko. Ko tau pehe pe South Pacific Loans, pe ke manatu I lewa ko Sitalek Tubou ia, pe mai kautaha no o e whakamaui, aia au iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha ni, ua lau I tau e nau tokoni I tau kainga tonga, mo Pasifiki I loto Aukalani Nusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lome kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewa uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni koe. Iha whahinga taimi pe, hoku ke whia mau sēniti ai. Ke hau ka venga wha whamiri, ka venga helo tū, whia mau sēniti ke abe ki tonga. Pea koe hāpe hau whia mau sēniti, whakawawe. Koe South Pacific Loans, pea tene lava, ke ne tokoni koe. Ka oki kai ke tui mai, pea ke to rewa ho o telefoni. O ke taila ai whika o I whakamaui, noa valu ngeau, valu, hiva valu. Pe te ke au tono mai peki ho mau ofisi. I he whika ua o I Cavendish Drive I Manukau. Pe ko e ofisi I he whetaulaki anga o I Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Mount Wellington. South Pacific Loans, I he noa valu ngeau, valu, hiva valu. Beautiful Tonga, okay, lere mawhana I bea Polokalama a ahi, mo whakamaakolo ai Beautiful Tonga I he otongani. I kai ngata ega o whai pōpōwangi e he kakai o ngahi tukui kolo, o tatau pe me niua o a o mai ki tonga tapuni, ai ahi kolo tonga whakaofa, tau ke maa mo matawa mau pe. Toku kawe inga aki foki e taku mamata ai Beautiful Tonga, ke whaka ai mo whakaivia kakai, pe mangahi whamiri he ngahi kolo ke tau tō ai ngahi akau mkakara, matala I akau mo akau tupua pe ke tauhi ke maa mau pe mo lanu mata ho tau ngahi api. Ke konga pe ia e tau whamaloi sino mo ilerei ke tau huo, tafi, pe a hiko leve I tau ngahi api ke maa mau pe ke tau latai mo manawa I a ea o maa mo fo o. Nako I whanau ke whanawhana mau pe ki mu ai mau mea takoni, kai lava ke tau mo ilerei, mo hao me ngahi mahaki tau te whito ki he COVID tahiwa o ka o mai. Ka o mai ke tau Beautiful Tonga pe tau hike maa mo lanu mata mau pe he koe tonga ia o tau lau kau mo pore ai. Beautiful Tonga o ku atu eni I hangalelei ai Tonga Tourism.
Ko e whanangonongo e nia me kautaha Fostina Construction I he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lo tonga e tau whiwha uhi pe moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Fostina Construction. Ke kei hoko atu e maungawe ofa he whahaita o momoko o e tauni ki ho tau kainga tonga I loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani I he tau kutoa pe o lawe monua e ngahi community kehe pe. Pepehe ke ngai access tonga I he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e uangafulu tupu ko maungawe langa ai I he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā weni. Te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaongai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Fostina Construction a e ngā we leipa ma au I kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fie mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngawe langa o kuke fie mao ke mau tokoni atu kia te koe lolotonga e whai ta momoko. Oua na ke whainga ta ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe I he loto ofa mo e fie tokoni maau. Pea ke inasi ho tau kainga tonga I he fia o ku ausia e ngai community ke he I he ngawe ofa o ku mau whahoko. O hounga ki he Fostina Construction, e ngahe tāpua ki e mo ui o tau inasi kotoa ai. Pea mo e whakatawange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngāue o tau lava ke whahoko. Ka pau o ku ke maho inga ia I he ngāue koe ni, telefoni mai lewa o lea ki a sione a holokatonga, I he malu noa taha wha ua nima ono no noa. Malu noa taha wha ua nima ono no noa, I he Fostina Construction. Opunga matari I Wakumala mafaka topo langi Si ata papai Nei lalaia e te taulaki O katupula